Ibihe byiza nshuti bakunze mudahwema gukurikirana Taifa Rwanda umunsi ku munsi. Uyu munsi wa none rero tubafitiye inkuru mbi cyane, ni inkuru iteye agahinda, ni inkuru iteye umubabaro, ni inkuru iteye urujijo. Kubera yuko iyi nkuru ni inkuru yabereye mu mujyi wa Kigali ku munsi w'ejo hashize, ubwo bivuze ngo ni ku itariki 10 z'ukwa gatandatu 2026. Ni imodoka yo mu bwoko bwa KBS, iyi modoka itwara abagenzi cyangwa se public transport, yavaga mu mujyi wa Kigali yavaga mu mujyi wa Kigali ahitwa Gikondo, yari igeze ahitwa Rwandex iri kwerekeza Sonatube. Nubwo yaje kuba ikubitana n'igikamyo kinini cyane hanyuma kirayishwanyaguza, gusa ku bw'amahirwe iyi modoka nta bagenzi bari barimo, umushoferi wari uyitwaye niwe hasize ubuzima. Iyi modoka ubwo birumvikana ko yavuye ku cyicaro cyayo ijyanwe muri controle, ubwo birumvikana neza ko ntago yari iri mu kazi, yewe iza kuba ifite abagenzi. Uyu munsi wa none twari kuba turi kuvuga ayandi cyangwa se turi mu bindi, kuko nk'uko ubibona ku mafoto yarashwanyaguritse cyane ndetse irangirika mu buryo bubabaje ndetse bunateye agahinda, kuko nk'uko mubibona ibice byayo bikomeye by'ingenzi byarashwanyaguritse ndetse irashwanyagurika cyane. Muri iyi minsi none impanuka nk'izi zimaze gufata indi ntera hirya no hino mu gihugu, aho usanga ibikamyo binini biri kugwa bihetse imyaka, imodoka zisanzwe, ibinyabiziga byoroheje nka moto n'amagare, umunsi ku wundi biragongana umusubirizo ndetse abayobozi babyo bakahasiga ubuzima. Uyu munsi wa none ni ikibazo kandi gihangayikishije bamwe mu baturage bakoresha imihanda, kuko rimwe na rimwe hari igihe imodoka zicika amaferi. Gusa polisi y'u Rwanda nayo igashishikariza abaturage kwitwararika, kubera yuko hari igihe ibinyabiziga bikoreshwa mu mihanda bitagiye muri control cyangwa se kugenzurwa, bikaba biri no mu bintu n'ubundi binagira ingaruka ku bashoferi mu buzima bwa buri munsi, cyangwa se n'abakoresha umuhanda mu buzima bwa buri munsi busanzwe. Izi mpanuka rero zikunze kuba muri iyi minsi, polisi y'u Rwanda ivuga ko zituruka ku bintu bitandukanye. Ibi n'ubundi bishingiye ku makosa y'abashoferi yiganjemo gukoresha ibiyobyabwenge, gutwara wasinze ndetse gutwara wavugiye kuri telefone n'ibindi bitandukanye, bishobora gutuma shoferi ata ubwenge cyangwa se agata umurongo, bikarangira akoze ibyo atatekerezaga. Hirya no hino mu gihugu umunsi ku munsi havugwa inkuru nk'izi z'akasamutwe z'ibimodoka binini cyangwa se imodoka byoroheje bigongana, maze abantu bakatikira cyangwa se ubuzima bw'abantu bukatikirira. Ni ibibazo kandi bihanangayikisha muri rusange Leta y'u Rwanda, kubera ko buri mwaka ikora ibarura ry'abantu batari bake bitaba Imana bazize impanuka z'ibinyabiziga. Ni ibibazo biteye agahinda ndetse binahangayikishije muri rusange, ndetse yaba n'abagenzi batandukanye bakoresha umuhanda bagenda bafite impungenge ko isaha ku isaha n'ubundi bashobora kwisanga imodoka bibagonze bikabamara. Nshuti bakunzi mudasiba kubana natwe umunsi ku wundi, hano wisanze ni Taifa Rwanda. Icyo usabwa ni ugukanda subscribe kugira tujye tubana umunsi ku wundi.